Motungata riu ni matanyitwo kugacira thibitari-ini munene wa Gatundu thutha wa macini iria irahotometio motungata kuri arwaru gutwarwo ni Ngavana wa KIAMBU KIMANI Wamatangi, ikinya riria rikinyitie muthia WAAGAGU wa gutumwo na nja kuhurwo mbica na gwetha dawa thibitari-ini cia andu kiumbe. Imwe cia macini iria irehetwo thibitari-ini ni cia kuhura mbica. Thirikari ya KIAMBU ho ikigathika dawa cia kuigana thibitari-ini uyu. Ngavana Wamatangi akiuga ihinda ria arwaru gutumwo gwetha motungata nja ni ikinyu muthia, na thirikari yake ni ihariirie guthii na mbere na kugacirithia motungata thibitari-ini uyu. Mgonjwa yote ambaye anahitaji kupigwa picha hapa Gatundu level 5 hospital anaingia hapo, mashini ziko hapo ya kisasa mpya. Mama mwenye na mahitaji na wengine kama kaguliwa mambo ya misuli na mambo kama hayo. Wamatangi eritio thiku nini thutha wa kwiranira kurehe dawa thibitari-ini uyu, kuria mashini kihiri ikoretwo ikwamite na guthararia motungata kuri muingi. Ndeto iri ikoretwo itumuritie uteti muhiu gatagati ga ikari na atongoria. Matibabu hapa kwa kabisa itaimarika sababu tuko na radiology department mpya, mashini mpya, actually is the newest in the county. So going forward matibabu hapa ni excellent, na nahimiza watu wetu wa Gatundu waendelee kuja huku. Arua itu muno aria maumite kundu maina mitino mari na nguraro nituramera mathie makahurwo mbica na kuunja. Ikinya ria gucenjia uthii wa thibitari ya Gatundu ni rikenereirwo ni muingi na njira nene, makiuga riu ni mekuhumuka thabari ndaya cia guthii gwetha motungata tauni-ini ya Thika na kungi, makihoya thirikari ya KIAMBU guthii na mbere na guthondeka ruhonge rwa ugima wa mwiri. Kena muno ni undu wa muthe KIMANI Wamatangi guturehera macini guku, riu tutirithia gutinda tugithinika Thika. Ni turokaga thibitari ringi tugatumwo mbica na nja na riu tutiretwo magwo. Muikariri gito wa bodi ya thibitari uyu Jeje Murege ahoete muingi na atongoria matige kuhura uteti na thibitari uyu, akiuga ni mehotorete kugacirithia urigiti wa muingi, agikenerera itua ria Wamatangi gukinyaniria ciiraniro ciake. Gukoretwo ni kuri na memorandum of understanding iria asainitwo ni county government yo hetuku na KULTH na ministry. Ni wega tume implement na tuthie nigetha tamu yo yathirari na ithu tumenye ura tugwika na thibitari. Maya mokite riri thirikari ikoretwo na mubango wa kwambatĩria thibitari ugikiro na kutua rifaro na kuneana uramati wayo kuri thirikari nene niguo kugacirithia motungata. Wamatangi akiuga gucirithirio gwa kigina gia thibitari ni thirikari nene nikuo kuragucitie mubango wa kugathika macini ici njeru. Owing to the misunderstanding, I will call it that has been there between the national government and the University Referral Hospital, Kenyatta University Referral Hospital, on who continues to receive the funding. And that has been the one issue that I believe caused that a bit of delay. Kuma thibitari-ini munene wa Gatundu gicigo-ini kia ubunge gia Gatundu ya muhuro kaunti-ini ya KIAMBU, ritwa riakwa ni Mathio Ndung'u.